Naučili smo da bežimo, ali beg je ono što produžava bol. Kralj lavova je priča koja se bavi mučninom krivice. Prva trećina je život bez krivice. Mi vidimo Simbu koji živi srećan život. Njegovo detinjstvo je ispunjeno pozitivnim sećanjima. To su sećanja na zalaske sunca i lekcije o kraljevstvu, ali i onaj ključni trenutak Mufasine ranjivosti. To je trenutak kada otac priznaje sinu svoj najveći strah, da bi mogao da ga izgubi. Tu Simba uči da odgovornost ne potiče iz snage, već iz ljubavi. Druga trećina je bežanje od krivice, kada je pobegao iz svog kraljevstva i upoznao Timona i Pumbu. On je potiskivao svoju krivicu zabavom i lagodnim životom. Hakuna Matata znači život bez brige, ali to je zapravo samo anesteziranje bola. Taj beg može biti utešan, ali je i dalje samo potiskivanje. Baš kao što je zavisnost samo pokušaj da se pobegne od nepodnošljive stvarnosti. Zadnja trećina je suočavanje. Rafiki mu kaže: Yes, the past can hurt, but the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ovde Simba prihvata teret svoje krivice i odgovornost. Odgovornost da ispravi ono što može da ispravi. Najvažniji korak se dešava pre samog raspleta. Simba staje pred čopor i priznaje krivicu za očevu smrt, ne znajući da je žrtva prevare. U tom trenutku, on svesno bira da izgubi poštovanje svih koje voli, samo da bi prestao da laže sebe. To je istinska katarza. Trenutak kada odgovornost postaje jača od srama. I tek tim suočavanjem on može da se oslobodi osjećaja koji ga je godinama izjedao. I nakon ispravljanja greške, život i dalje boli. Ali je lakše suočiti se sa greškom, nego je potiskivati i izbegavati je. Jer živeti, to je stajati hrabro na ivici.